Ia talofa Samoa, faatalofa atu le whaili ni tūlau le aso. Ia o le afiafi le nei o le aso wharaile, le aso maliu mātou i nei Australia. Ia, whakoaka o mai le whali, whaamalulua kuai, wa o le video lea na umatu nei. I le aso tofi, sa o whaapea kuai, a whaapea e mo se awangoa i le afiafi. Ia ua koe alu aku se skako video a pika. Ua pisi ani ngā afiafi, pisi aku ma le nyeifo i aso atoa. Ia o lea, whakoaka ungu mai le whali. Ua kea le afo se fulu, ua kea le afo se fulu i le afiafi nei o le aso maliu. I nei si o mātou tū langi, ia e whapea nāfo i lai New Zealand, ma Samoa. Ia manisi lava atanu e tele, ia awa o kai au. Ia fatoa ia o le aso maliu le na Amerika Samoa pe asa awa ia whainka fo ile le ongo le se o kai ia o le ala o sawe e wha maa losia e whaisinga video e wha atalu whaat o le ala alu loa ai le i awatu whapitoa se wha atalu wha mo naitina ta mama tutua ia o sungai whawhiangainga o whaletua ia ai meise o sia tatu whainga malo le fionga le ali pale mia ne i te i lava ua taua ne ai wa o le winga leo le wha ia una masalo salunga fo i le whapia ia ai lunga o fia mata mai le whainga malo ai meise a wa o le wha ia o le kasilea lea e whea rua i soro i rungo le YouTube e kau advertise aku langa pisingisi fau lea o le YouTube, o le YouTube channel. Ia, ai a whawhia pe a whai o lai e uiangi ai e le fionga lea li pale mia, whapia, hui, pe ia o lea wha lea le, ia, wa mato whiloa. Ia, ai meise o le mamaru ma le loa atua o le suia kapineta, le afionga le fonga fitalai, whale tua i atili, ma le ainga, sui fonga fitalai, ia malona ainga, ai mese fo ia, o afionga i sui pale mia, ma o nata o ainga, ia, na o tato sila fia uma, le afionga i atu e lupe, ia, ma le afionga i le minister tupe. Ia o ina ua nā ulo o avea nei masui pale mia. Ia e ui lava o lea ona o whamasi nonga fo ia. Ia o lea la watu uaili no fua o se tasi o tatu sui pale mia. Lea fionga yata e lupe. Ia ia ono sa ia a whaia se atu stali ni tai. Ia ona o lea lava i fo. O lea lava i on the back of our head, he's still our deputy prime minister. Ia, e whaatalofa atu ai lea wha, i lo utupa ia, ma lo utumalu. Ia whakalofa ku fo i ngai sui whai pule uma, o le ane whaamalau atu, tō suafa. Ia naua uman whaatalofa atu i awhionga ia li whai pule i lato uma wa avea ma minister, sui minister, o le whainga malo, ia whaatalofa atu lo unei tangata whaatauwa, ia po se tina vai foi, i lo utopa ia ma lo utomaru, ia e mai se o le loa atu o Samoa, ua mawhai o na uiane, mai loa mai lea wha, mana fo i mumu ngā vivi o le nei fo i aso. Ia whaatalofa atu. Ai o tele i nisi vaenga fo i lea. Ia o le mea lea o le pisi. Ia ngaka saulua lea e kau mawhau whau. Ia ni nai mata upu fo i pongi ngai vaenga fo i e amaku e sifasua. Ia makako e vai fo i le ngi afi. Awa au le wate ale afos furu. Pe olo ke lo lai wake ale afos furu. E ai po wake ale afos furu kasi po le afos furu lua New Zealand. Ia ala koi kiki ma lama mai le aso maliu. Aso wharaile. Ale malo tele. Ia ma Amerika Samoa pe
ia o Samoa fo ia ua lewa fo lea fiafi o la ua ka angulu ua ngula i ka umafa o le aso mali ia o lea fa sa ailanga fish and chips ngai ia la video le mea sa aua ia kua i fo i mafu tatu ai o le nisi o le whanau ia o le makoko o ngai le nga ai e mua ona taru ai o le aso maliu o lo tato ia nei i le taimi o le Passover ia po le taimi o le amata mai i le laupama i le aso sa laupama ia whaasolo mai ai lea i lona aso maliu e ia i le aso le nei ia tato whaasolo atu ai i lona tuitu i le aso sa tawaina o whapea atu e le o au o se whailaunga po o au e le o au se whaiwhiat ia po se whailaunga fo i le ai e pe o whawhia ngai ngā sunga i whawhia ngai ngā ia wāli o fo uloa o le wai ai ia whawhia ngai ngā tamatai ia e le o au lao o e le ia au sisi o vāenga o mai e le o au fo i o se whailaunga le anga no ia wana o se tina o lo o sau fo iai whaasoa atu o a fo ni mata upu ia po ni le sona fo i e maua mai i laka i ka whaasoa ia whawhitai a tonu e au ngā i se toa tasi po o se toa lua po o se toa tolu ia po o se toa tedi ia o lo o tamawhai e wha ngani i awala ia a wafo ia le kou fo i o singa extra e te sosoani mo le vai a tonu le o taimi nei ia ai mo ni nai masi na ulumanai ia po ni na tau sanga ulumanai ia wa ele fai ngofia fo ni ngai me e ka mo fai ko ile fa ia e ia ila si fe au fo le ole a o le fa matala ina le tala o le aso maliu po le tu e pe unga ka ko fa fe ngai ia le ngi weekend ai o se vai nga fo ile o ke fia o ai mo fia fa so ai o se fesili o le ala sau o le asa unga luenga ia masa unga luenga o fai e tau ia tuai le mata utia o le alofa o le atua ia tātou o le a se tātou ngaluenga o fai e whaalia tuai lo tātou walofa ia Yesu Keriso ma le whaau latanga wa ia saunia mo oe mau ma le larolangi atoa ta se mera po le ale i kalesia o le ale lanu o le ale ngangana o fia le vaengo lalangi o tatoa mawai e tutusa umai tatou i le sila whanga le atua ona o lona nau tai ma lona alofa na ia sauni ai lona alope le to tasi e whai ma whaaola mo i tātou malawa ia e iai mea alofa ua mawhai e tangata tai to tasi e iai oe mao ua tātou maua o mea alofa e le mawhai e se tasi le neila lo langi ona ia ofa mai pe tu ina mai i seisi ua na o Yesu Keriso ma le tongi ola ma fai ei on tātou maua le tele o mea alofa ai o te fia tala nuala i nai mea alofa pe tolu mea alofa pe fafu ke ua umi ke lela ia ai umi ia onga o le akau kei o ngā kokonga le mu o le wha manatuina o le maliu o Yesu Keriso mo le wha o laina o tātou o mea alofa la nei ona o le tongi ola na mawhai ai on tātou maua o mea alofa nei o le whaamangaloina o a tātou wangasala po o le forgiveness the gift of forgiveness o le isi mea alofa o le salamo ia ua mawhai ai e le tangata o na maua le anganga o le salamo mawhai o na whaamangaloina ia e tusa e kongiki ia whaamanianga ni e lua
o le repentance, the gift of repentance. So mua, the gift of forgiveness, and second, the gift of repentance. Ai o le isi whaamanuianga na mawhai fo ina maua tātou o le gift of the Holy Spirit, the gift of the Holy Ghost. Ia, o le mea alofa leo le anganga pa ia. E mawhai ai e tātou o na langona, ni langona e mawhai ai o na tātou mawale anganga o le whaamangalo atu i se tasi ua ia whaia ni mea e tau te ti ngā whaamangalo i se tasi ua na upu se ina i tātou i le wā o oe ma le stangata, wā ma le stangata. Ia, po le whaamanga, po o upu fo ua whaia i ta, mo le isi tangata. Ona o le tongi ola Yesu Keriso, le atonement, ua mawhai ai, ona tātou maua mahenga ia, e mawhai ai on koe whaafu winga ia, ia o tātou tangata, e sele maanga ia, o le mea la le nā, le ia e le fesili, o le a la se tātou ngaluinga o whai, o le asa ngaluinga, o le asa ngaluinga, e mawhai ai ona whaelo atu ia Yesu Keriso, ma tu te alolofa, ma le wha mauni ia te oe. O le mea le na, o le a o whai ai, le mea lea, ma le mea lea, mea le uma Te malanga ai o Yesu Keriso i nuupa ia Sa ia mawhai ona ia awa o ina i le motu o tangata. Na ia whaatino ai ni vāvinga So that power of healings, the power of service, the power of sacrifice, liana whaatinoina i lunga o le sātauro. O mea umana, tātou te tu whaatasi, ma tātou whaapea i whai. So what can I do to show him that I really appreciate and I am grateful for that sacrifice? Because of the power of sacrifice, we now understand the real meaning of love, that pure love, the meaning of sacrifice, the meaning of service, ministry. O mea umalanga nga whiarua e le whaaula, ma whaatino, ia avea le tongi ola, e tātou te mawaile anganga o le whaamangalo, o le salamo, ma ia tātou whaalongolongo i le musunga le anganga pa ia. Ia avea pea le anganga pa ia, e whai matai mua, matai mo i tātou, i mea uma tātou te whaia, i tātou filifilinga e whai, o mea e whaalongo i ai o tātou talinga, ia whaapupu te tele o tau fofonga ma o talinga, i mea lele, ia wha mau lele i te tonu, i mea ele ai se au ngā mo tātou, ele mau ai e tātou, ia ni awa o ngā lele, ia whaapupula o tātou mata, i mea elele, ai whaapuiti whaapea o tātou mata, i mea, ele ai se awa o ngā lele ka kuke mawai, O ke kalikongo au ia, e taimi tātou te pa uai. O le pa fo ile le wase se filifilinga i se mea. Ua lia ia se whaale e tonu. Ia wase se tala ua whai. Ia ua ti ngā i se o loo iai le mea lofa. O le whaama, o le salamo. Salamo. A kakulangunga salamo. Ia mo e fo iwa kako se a i le wā, ia, mawale anganga o le whaamangalo. Ia, o se wā, e ngane ngā wo whaapea kako o mua i ngai maka upu whaapea nā, i sina tala whaale anganga, po sina mawhau whaunga whaale anganga. Hopefully, e pai atu i se loto o se tasi, ia, ona mawhai ai fo i lea, ona tātou mawale anganga
o le ngi event isi, o se event pito sili ana matautia le lalo lani. O se event foi ua tupu ai le wheneme ai ma le whaalua whisasi o le tele o tangata ma tapua inga. Ia, ona o le maliu lava le nei o Yesu Keriso ai whawhitai i le lalo lani. Tele o vaenga o lalo lani. Ua olo o mawhai pia o na lata utali tonuina. Ma wha manatuina. Ia ese foi ia i tu ai ngā wha manatu ai. O nisi. Ia e whai sauninga i le pō. Ia whai e ni kala foi lea o le maliu o Yesu. Ia a nisi. Ia fi le mu ai le fale ua pēia se aso sa. E ia la ia ro a inga. Awa e ia va inga o le mato fo ia kalesia o lo tu mai mato te awa awai i nei aso e winga lava i le whaola ia mali nei fo i vai tau le whamanatuina ia o aso sa uma e mana tua lava ia lona tuni o la e ala i le whamanatuina i le whamanatuma i le toto ma le tino Yesu Keriso e whamanatu pia ia so sa uma. Ia o le ngaluenga lale nā fo ia tātou whaatino ia whaataita inga malawa wa au mai e Yesu Keriso tātou te whaataitai ai tātou sāwa wali ai. Ia maua e tātou le alofa muti vale o tātou tangai le langi. Na ia tapena ai mana saunia lo na lo pele o Yesu Keriso ina ia whaatau ina le toniola ina ia mawhai o na tātou maua le awanoa tātou te toe fo i atu ma mafuta ma ia i le o langa a sa pe a tātou muli e tu sai malona fina ngalo tele mea alofa ia o le si mea alofa lea o lau fili-filinga, free agency, free agency, o tusa, o le avanoa lea, e te fili-fili ai, i le lelei ma le leanga, i le sese ma le saa, e te fili-fili e te muli-muli a Yesu Keriso, pe e te fili-fili e te muli-muli a Satan, ia na tu mai le mea alofa le na that's your free agency my free agency na au mai le tamai le langi ina ia tātou wola le ni o langa ma whai ia tātou whiwhilinga ai awa fo ilane i ngalo e le so ona na tu mai fo ilea pe whapia mai ia le kou whiwhilinga sa o loko na ngā tu lei o le mea moni na au mai ai ma consequences. E iei consequences. E iei tu la fono, e iei fo i ona taui. O le taui e lelei, ma le taui e lelei, taui e fia ai, ma le taui e whaanoa noa ai. Ia lona winga, every choices we make, it comes with consequences. Awala ka ke whaapia fo lele, ia whaamangaro iai. E iai lea nganga whaamangaro. E iai lea nganga whaamangaro ia kako. Pei fo i a whai e sakatora po saka atali i se miesi se. I o wati ngā ilo ta loto o te le fia. E iai lea nganga whaamangaro. Because kako mako, we had this unconditional love. Pei lava o le alofa o le tamai le langi i lana whana. Ia ona tawhai atu le lo tātali i wale le. A wangi e koe whai ale mea le ngā. Ia ai e ui lava i lea wakako whaamangalo. Ai ei taini e tau te whaamangalo. A wa tuai. Ua iai se mea ua tupu ai. I onga o nanga Joyce lea safa. Ia a le ua iai lea nganga whaamangalo tātou. O lona winga o langa Joyce
ua safa ia le consequences. Ai, ua iai le anganga whaamangalo ia tātou. Ia maawe ese atu ai loa manati ngā mamawhatianga. O le mea tonu lani nā tau, ua tātou whaamangalo. Ai, o le whaamangalo, ia ua o whaamangalo i te alai hou da, te alua ki ngā, ia tusa o lai polonga, ia ona ua ese le upu. Ese le la mona, ia tātou whaamaoni, ia tātou upu. Ia, o ke iloa, pe ona o whai atele o aswai whea o si o, ulawa ma whau ma whaalea nganga, e fia shea atu, mo ona o lea tātou te whaafia ngai, ma le whaamanatu ina o le aso maliu. Ia, tai hau, o le aso le tui tū, ia, e ai fo inisi whaamanatunga fo i whai, whaamangalo mai se upu, whai fo i ese sesa whaasoa. Ia, o whai ngā lava nei, po le alo tau ma whai ia sao se kala, pe sao se whaamakalanga o se mea. E iai lava singa vai, ai sasi ai. Ia olo ia te o tau lava le sao, ma le sise. Ia o au fo ia, ile o au se tangata e atu atoa. E iai fo i o se se, iai lava le taimita te sasi ai. Ia pe wale i sao e se whaamatala. Ia whaamangalo mai le a wha. Ia, o aso la, ia o la kiki. Ka ke manga kua, po le kaini ngā lu sifuru kasi, sifuru lua. Wha solo a e lunga sifuru lima, sifuru ongo. Ia, sa whai ia kala i le whakasa. O ke manga kua la, o le ke le aungi, kala pe a whaatino le maliwa Yesu. Ia, e mau ki ngoa, pa wale me ave i ika, po le alo ka fia maalia tina o Yesu, ma maalia le makatala, ma maareta, oka le kele o le au fia maalia, ia o le vai, ia ka kele i o ia ika i se ngā kōwhinga o se maalia le makatala, e ave i tine matatua, ala e oro ka mo o ia o ka fia maalia, ai ave aka ika i le kurupu fo i lea le ala langa i le kaimi ki e mai a Yesu i le asi. Ia, ala langa loa, le aspe o le asafo i le o le laupama. O sana, ia o le tatou mana. Ia ngā o fo i lea i le skaimi o le kaimi o le a, wa fai le whaamasingonga fo i lea o Yesu e. O ai fo i le kupo he ruta. Ia, whaamangalo mai ngi ke wa se ke wa maua le kala koe ingala le wa le folo wa le folo i unga wa folo ngoa. E ave ala ka ika inga, mga ave ka ika le kurupu le ai e ala langa, o sana. Ia o fo le i wako e ave fo ka ika o le kurupu le wala au ai, e whaasa tau ia Yesu, whaasa tau. Ia se vai. Ia ale waka makua ifu. Ia waka le wa umi ka kele koe wa angi ngā kala. Ia o se tala le nai, i le nama aenga, i le maliu o Yesu, tatou whamanatuina. Ia ona ta, ia o mea fo ila lea, e mga kala ngoe le maliu o Yesu. Ale fo ila sa ungi mai e wha maliu aku se sika ngaka i kala ngoanga ia na awhai. Ia, le ai e sale vaenga ngā i lau kala ngoanga. Ona o le maliu o Yesu, ma ua tatou malama, i le whaaulatanga, i fuafuanga uma al tatou tamai le langi mo i tatou. Ona o whaapea ai lea, ia, i lea ila se mea la in kako fefefe i le oti, ia, e iei nisi, pe ia kalakala ngoa i, pe puke kalakala ngoa aku i kai mi pe aka o ki o mea whapenga. Ai pe lea fo ile ka uma, pe kuku monge pe e fefi, e fefi, e pe ele fia kala ngoa i mea nga, whapenga fo ila o ele o a u fefi, e pe ia kala ngoa ku ila ufanga, a wai ei kai mi mau ke ngofo ai, ia na whaapea aku leo, o sa ukala fo le vai. A whaapea o le ale me kupu ia ke au. Ia o le winga le kala, pe a o le kaimi wa
pala awina fo ia uia le atua wa fa uma fo ilo u fea lua i le ngila lulangi ai o koe fo ia wa o le maenga le o me le penga kako kala ngua ai mua o vai na uma ia o fofuanga le atua mo tato uma e kauke oki uma ele sisi o la pia o fa va wala ngo kala ngo le ngi mea o ke kala ngo aso o ai la fanga ai le ai ma sisi fi fa alungu mai e pe e aka kala ngo aku ai pe feika ile fi fa alungu ya maya kania ele imakukua ke le mea le waya ale ala wa o keni wa ye keni wo kala ngo aku e mo i o ke va ai kwa pe le fi fa alungu pa at least o lai e foi lo wanga foi le pe ya le wa makonga wa makukua pe onga o ka ua foi i la u fa so mo o meangi e kaka onga kako ka penga ai i lo wala ngona na tapena lo tato tamai le langi mo i tato malava na ole olonga na ngoka ile alofa muti vale ole atua sa ia tapena ai le fa aula tanga mo ai mo kako e olona na tainga e mana au ia olona fina ngalo ia toi foi matua tato ma tato toi mafuta ile olanga wa ma no foanga wa una sauni mo tato fa penga fo la luka ma fa ya ka ko ni ka penga mo tato fa na ele tele oka kele le ka penga ai pe o le kanyali ya o le o ke fia kala mo ile ka penga fo ile kanyi o mai le vala a wale ali ia tato malava ai o le tapinanga ina ia mawhai e tato whanau ona so longa le ma so longa le ia lato fofuanga ai o lai ai lesi ele yo o se mawhawha mai awa kako ke fefefe pe kako ke popole ia ike o wai e upo fo ifa fa ngi kala ke wa ava ko kaya ia afa pe ke wa ava ko kaya ia olona winga ole ia paulava o wase umaka ia ole a angomongia ole fa ngofienga ba e kaimi ia e ka mo fa pe e kaimi e fo ia maliu fo ia wakalu ia mo ka la ku le o ka vai e se ale expectation o ka ko ia e se le expectation o lesi fo tangata le a wai ai e se ka penganga mai ale inga ia e lesi e sau e fo i mai wa umalenga sau ninga po wa ia sau fai mai ma ia yo le aso e se le ole e praise fo le ma yo le aso ai e fo lesi e sau fai mai fefe kalo fai si lo makua masko inga e se le anga o ka maiki olonga ko alua fo ia e sawa ai ole ma aya lesi o ka e makua e se le manga ia ele ole kupu ele fa pia ele o kupu ola e kupu ai va e pu le lava le inga ia i le fainga o le aso o le lato tamapo le lato tina ia po le uso e pu le lava le inga o tato ni e o atu paule mia o kako o aku e fa ma fana ma kako fiso soani o le lava le fiso soani e mawhai o nga e ofa a fai o se kuka e fiso soani ai wa e inga isi maliu
ko ki ko le vai aso o lunga o lunga ia o fifilinga lava le aina e iai fo i le simaliu to e fia pe li ko se vai aso mankua la o le ngaka mi ko o lo o ki ngā inga pea lava si inga e le ngaka o o lo o whai mai ma fuka ai ia whapea o maro o le inga o le e whai lava le ngaluinga o le o le tali o nai ainga whai mai o ainga o ele ngata i ainga i te tonu lava o le atunu o lo o ia au ainga e whai mai i atunu mamau po isi tato po Samoa pe a whai o se mea o lo o kupu i ngei i isi a kumu ia e whai mai kako ainga tusa o le whi au lava lea o ke kauma whai e momoli aku tato whaalo alongia ma tato talia se tapie nanga tapie nanga ale inga lava ia o lo o tuto tonu ai se wha alave lave whai o isi wai e fo isi me pia oka o le ale mea o so o nga whai ai e pule lava le inga e pule lava le inga o la lava mau ma lo lava anganga na o se ave e se ina atu o se tasi o se malanga e le toi fo i mai e tele ni la ngona ese o le maua o le maua e le inga lea whanau po o le toalua po o le ia o siblings e tele la ngona ese o se mea muli lava o lo kako manga omia o se wha mamafa o le koe wha mamafa aku le sia vinga i runga o le sia vinga ia e se wha makala la ukala e lau story lea le mawhai o na ngalo ia tia ia ona o mātua na maliu lo tama o sfuru tolu o tausanga. Maliu lo tina i lo sfuru iwa o tausanga. O le lo sfuru o tausanga. Ele kele langi mea vo i wai kele isao whai i kokomu o ngi kalanguanga po o ngi e sao whai aka ika iei o le mea o lo ta otoa ia lo tama ma lo tina. Ai o kele isao whai. Ia, o le maliu la lea e la awaku ai ia sa au experience. O le maliu o si o uso sa whaiwhi au. O lo uso sa whaiwhi au e whakasa. Sa nonofo ma le sunga le whaafia ngainga e whakasa. Sa whaiwhi au la uai sa le ilua. Sa le ilua whale a lili. Ia o te ilua a whai o mata mai nisi o le alalawhanga sa le ilua whale a lili ia e whaatulo watu whaamalulo watu pe a whai wata wale suafa o le alalawhanga i le sunga le whaafianga ia lua minitani elu ia o lo uso la si o uso ia sula ia o le uso matua nawa ina ua maliu lo uso o le kele ia oka e whai o le ka penga ale e kalesia o le pūlenga o le matanga luinga ai o le tāpena penanga a inga i lua o le ainga o le tama ma le ainga o le tina ia ola o ia lau si o anko ani e pele ia mātou si o anko mātou ia wa mariliu loa ia mātou e pei o si o mātou anko lea sa wha matua ia i mātou wa avea langa mātou o lan whanau wa avea fo ia mao mātou tama wa lengi wa mako au ki mako ia o le winga la o au mai ai i le kaingi a koa i le mako kaumu ai Samoa i le momoli ina o le tino mali o si o uso e le i maua se toa
Ne mau se ko au si o masto anku. Aluaku whaapea, whaawasenga inga. O le aso lea, mo le a inga lea, o le a susu aku mawhiwhi o aku a inga o si o tama. Ia, mai isa vai, o le a inga o tama, ia o le papa i pule ia, le a inga sa whaumuina i papa i pule ia. Ia, o le a ngā solo aku le a inga kama, o ka se a inga. Ia, ngā solo mai le a inga tina, o ka se a inga. Ia, o le wina o le kala. Whai polo ka lame, whaarasenga inga. Ngā iu ina teu, ia si uso. Mātou toe mā futa loa ua maea uma mea uma, mātou foi ua mātou mā futa loa masio ankolea. Oka. Ia, kusa ua mako mā whanga uma wawa. Uma fo ile aso, ua manguia mea uma. Ia, ai ole mea ua tupu. Ua tangi whaataitai o si o wako. Tangi whaataitai o. Kusa ua alu umalunga mawhau. I mea umanginga pisi ai ia i le anganu o whaafisanga inga ma le situ o le ainga. Whaafisanga inga ma le ekali isia, ma le auloku. O ia, oka. Ia, wako sila fia uma ia ne kukupe a o inga o tūlanga whaapia i te tongu o au nāli e tua. Inga luinga fo inga. Inga luinga whianga ia. Ua wha a kai o. Ua tangi a wewe. Ia, ua mako koe o le upo leanga o whaalungo ai. Oi kalo whai si ua whawhingi. Ua ke ia, ua kangu waku o ke le i wa ai iai. O ke le i wheiloa ai iai, ke le i wha mawa iai. O upu ngei, o ke manga kua pia. O nga ole a. Ia, ole pisi. Ke le mea i whaafia ngai makako. I aso whaapia. E ia alo nangonga whiwhi fo lele o ke whaapia. E kakau e anga o kala ngoi le ngai mea. Pe o se mea e kala fia ngai ma whai fo ima singa whi au fo i lea mo tātou. Mo i kako a inga i whaafia ngai ai. Ma kōlanga whaapia. I whai poi ponga o asa whanau o isi mea. Ia, e whaale o kelea i eisa o pawan mea fo lele leango ka ua le sea o vido. O le kako ka mawhai e whaafai ngofi e ngai iai lau vido ngai ke kalangoa i maangane. A lea lau o mai lau kalangoa. I mea ia o maliu. Ia, e ui fo i lapo o angi o mafo o whaunga o ngi o mangaku. Ia, e le whai ia, e pule lava, ai pe o le whaaso aku. E le fo i lea, a whai. O lea, wa whaanongo so o ai upu ngei. E, o ka lele anga o ni ngi whaanga. Ia, oka, whai aku, a le ka maa fo ia, a le ki ngā fo ia. Ia, ali ngā, o le whakulele anga o le āinga. Ai longa o le fina ngalo le nā le atua. Ele o fina ngalo nā le atua. E avea mea ngei. E whaalave lave ai. I le kaimi e kau ke mōni ngai. Le o langa o le tangata lea. Ia awale avea mea ia. E whai ma mea. E a whaina ai. Ma whaopopo i ngai le mamafa. O le mafa tiana. Ia. Ia awa, ia lea la whai akula ukala. Lea fwy la whai lau whanga. Ako manga, ako fia i loa lava. Po le ale, le mea manga awa i lea wha. I le whai ngau longa aso pe a o le kainua o le mea sawa. Se, e kau ke o ma i le mea e kasi. Ia, e kau ke le iloa foi. Ia, pa wale mea, e kau ke le iloa po fea le ikule la ka kowo anga ia. O le whaamasinonga na, o le whaamasinonga a le atua. Ai awa ulawa ia. A whai,
Ai o le a le mea tupu. Ia, o le a u tusia, pe fai fo isa u video fa pitoa, e fai ai sa u tautalanga i lo u inga. Ia, ai pe o le alofa fo i lea i le whanau. I le alofa i le whanau. Ia, masitoia ina fo. Wow, i se lo mika i le anganu o ke mimika o ke kaumawhai o ke au ia ma ai pe ia mawhau si a whanau o ngā whape ai dia ne ai de lau kano ke sa ni maka penga lau whanau ma whai loa ia lato ia le mea tonu langa o te mana awai o le mea ngai o e lo mawhau ai ele leile awa noa lea manu lea e mawhai ona o tala noa ati e wha apa ai atu ai se langona wha pēnā ia wha awhai ngofi eina e pei o lo ke kalango aku ai alo popo e fo i leo wha apia ai o ingo mai se si a ma le whainga o wha makalanga ia whainga ai o e mea sawa mea i kakau un kako kalango an e ka penga ai kako mole le lo pe ke o ka ke ala kulu mai ile ai so mai i ka se ka avale ia ke ira ia ko po fa po se ele me ale kala no a ele mai lo me na eta wa le ta pina ia ia ai o lo ile ta mata la va ia la na ia fa italia o le isi me e ka penga me ola insua fa taia le ke lo le po kala me le ai fa kala mo ai ngai le vai nga I mea o insua ka penga insua ia ka me fa ai lo ai le fanga ba e se tinanga mali e tasi asiantama ai wa maliu nei e makwa ile lo ia wala ele pe kwa lu fulu lu ai ata usanga ile ifa yeso na inga na la wala fa ia wa maliu nei sitina wale lo asiantama po le ale me afa ia o le mea langa fa alu asi kengi langa ia lunga i kongo fo ina le i kongo le poku o sionkinga ma wai lo le pusa ma wai le pusa ia save u pusa ma wai lo pepa o pepa o le insua le tina ia ai mangu se va ai o le kinga le va fa nga luinga e fa mangu ye nga si ang kamai i nga fo i vai nga kupe nga maua o nga o la o ke loa o ke le o mawe i po le mea o manga fa ai loa i lang kama le mea e yai pepa po le mea nga alua si ke nge ia pinga sa welang fa alungo i yai le insua asi unke nga ia o mea fa penga e ka penga fo i yai e ka ua o ke nice tala noa i tamaiti o le ale me tupu o le mea le fai ia ka kungi wa makukua ia i kakaunga o le koe fauinga ni mea fo i ngai pa wale mea upgrade le fale ka penga ia mama o ni koe la umaya ni mea fo i whaakupu ke le ngai le mau mea i ma le mau mea i o awa a ka kongi o i o le a mai e ka penga fai o lai pisi ngai whaangau fai ia whaangau wiki o ai o le a mai e ka penga mea a keni ni ka penga uma mea uma le loko i fale o kokongu ma fafo o yeisi o kako maalusi o le ale keni e kupo ma yeise mea ua kako ka penga ma whaafai ngofie mea uma i ngai whaanga ia e pei o ngai mea ngā fo le ka penga iai i le si o manga fo o e keli o le o langa ni o le o langa o le tā pina o le o langa o le awa e umale ni o langa po le ale matua e taute iai e le umale awa e say this we always learn something new every day ia o ka pinga lau food storage wai le ngaka i ngā alu lunga pensingi ai o le a kele le a fianga o le a mawai o le a wha ki le whewa i o wha fo i a wha o loa
o le a whaikikia fo I whiwha I o waalele whaikikia le whiwha I o tāwale ia whaikikia ia public transport ia wa kau fo inanga whaikikia ia le whiwha I kako ia wangi kako woso o I whale olo me la a whailau trip I le supermarket ia ku ui fo ai ma extra o mea e tonu o lau kitchen I whaonga ia ma mea e tu ui sau food storage nu ka poki fkekele fo ia whaakui kongo lau whale ka avale ia po se piko o le whale pe a whai o le whale o so mauta po so lawa e kele space ia whaakupuku wai le kai e ke koe susu waku I le whale o lua ia wa run out mea o le kai milane ni o le ka pinga pinga mo taimi wa whale tonu, taimi leanga. Ia ole pengisini, ia whakikia fo, vai me le ungo wai, ia malolo, se fel pengisini. I ke wai e se mea lo wa manga o mia I whewa. Ia a ulai lava I pengisini e ke malanga e whaatino ia mea fo I o lo manga o mia, lo manga o mia nga kako whewa iai. Ia, o le isi mea e kapena, o le au. Tatou whanau. Tatou whanau. I le sau, a le technology, I le sau e ni o la, makaukia. I le aso kofi le ngo walu wa ye uke la ulu. Ke alu aku. Ia pe kua whaanga I lo makukua. Ia seniors. O lai I oti, ia mawali la ko ulu. A lea wha, ngā lea laku a uki. Ai sau lea wha whaakau me le pusa. Sau loa vali ai lolo u. Ia, o le kau whaali ali aku. Ia, o lea uanga ngā I loa. Ia ngai mea fo ia grey lea e kau ke le fia. Ia, ia, lea la ua umanga ngā. I le pusa lea wha. Lea ngā, o le violet red. Red, ia nga, o le red le ngā pe violet fo le longa langa. Ia, le bright, le maroon. Ia la wako wilo ale me ka o le violet. Ia, o la ua la kungala le ngā sa mako. Kala ngoa ai manga I lo makukua. O ala e whai ale ngā lue ngā ngai kengi a o le o fofonga a lo makukua. Ia, ma o kalikali a kua ia maa o ia ma o aka ai. I se le whai kakala o ngime o lo makukua. Lea ia le o lo matua sa mua. Lo matua fo ia lea e wa ngā wau ia o lo makukua pālangi ia ngai lo makukua ia. Ai lo makukua fo ia o la waka I valu sfulu monku po sa vali le iwa sfulu. Ai makua I le manga ngā wai mwha ai se laulu pa I le laulu, I le ulu Ia, o lea langa mako kalakala ngoa ngā maka I le kalakala ngoa I mea o grandchildren. Ia visili mai fo ia upe ia mea o grandchildren. Ia, ka uaku ia, e lea ia sisi, e lea se grandchild, e kofo mama grandchildren. Ngā o ai o le kala ngoa I le mea leo le technology. O lea fo I langa o loa I ngā usau loa sui. O lea ua tapena ia le loa a Australia. E whaasa I unga koe alu se kamaikiki a onga ma se telefoni I le a onga. A makamai a I primary school ai ke loa o lo o whaasingo sa o a I kolisi. I kolisi. A wā o ke loa o se mana onga lea a whaia onga ua ave I le malo. Onga ua avea telefoni, ua whaalawelawe I le whaakingo ingo lako onga luinga. Ua mako, ua kele whaia onga ua complain. I mea angi o telefoni e waku makamiki, ua lele iai lea onga ua lele iai ngā ua lele iai ngā whaile lako onga luinga. Ia e peila o se manga onga lea la, kako whaakalikali. Ko kiki foi, sau lore kula fongo, Australia e whaasa ai telefoni I ko kongo whale a onga.
o ke loa o le o university ya ia ma o nga fo ia le o ma fainga le e o ia le au makukua ia o ke loa ele ya faina ai pe o le mangunga i whanau ia e kaumawhai ia unga awa ua makua e naulanga ko na o le simia lea o le mea o le puli na o mata i se funeral service a se tasi fo o whawhine ia waka le maa wale aku ele se Samoa ua pule fo ia i longa ola nga pule i longa ola si awhine lea o le mea lea o le online pooling na fo le ka unga o le ia ioi ua whaaunga social media ia e puli ai ia si ia ngai ua ai isili ole opa mai mau le o langa mai mau ia ola o nai whana ia taru ai la vale mea le o le technology ia o le sitala o te fia whaasua ia o ta lia tau sanga ale a fionga i ato e lupi e toe ilo i nai ia lana ia le whaaiunga whaaiunga ale whaamasinunga ia mai ai le amakanga i ngā ua sau le kala i le maka upu lea o kalo whaangoangoa ngai ai la u video le kaimi lava ngā o whaalongo inga ma o ai ai le whaaiunga whaamasinunga o solo i lunga i la u video a whai e tele i mai moa ia mai moa ai ia malaika express ai lo whaangoangoa kele ia kako mai mau whaapia o ka fio lai he's too important for the government he's too important effort to hold him avea makaikai kongo le kumu o le a whaapea whaataunuina le lua paia inga mamalo lo le fionga i le palemia le sunga i le la aulo mali toa o kako palemia lea ai ua makua ai sura po i le position fo esele whawhetai i le tutu mai o kai niwa iai e la kuke kau ave inga ia tato watunu le wakulanga le lei mai ma e ui lava e kau kele ngofo i Samoa ai o kako manga onga ia o la fia o la sauloko ma o la file mu ia na yo tato tangata ia ai nga wofa pia oi no le kalia inga no there should be another way there should be another way somewhere e koe kilo ai awange i mai awange e se mafau sesi ua umai i ai whaafetai o lea ua kalia inga le kausanga ia ma o le a koe ilo inga ia whaafetai i le tamai le langi ua mawhai ona toi tilo i ai le awhionga i le whaamasimusili ia Samoa ia o le a whai ui i tatal noanga ua a maka o ngā pa o mai ia le au whaaleanga mea ia Samoa o le ase upu ua sasi o le ase manatu ma se mawhauwhaunga e le o nofo le lei o tō languna ma o tō mawhauwhau ia ma le tō whaafofonga mai fo i le whaasoa atua le wha ia whaamangalo se upu sala whaamangalo mai ia le ni tina vai whaamangalo mai se uso o se tua whawhine ia o se tinafu ia te oto o i mawhai o na viu mai ma mai noa mai le ni whaataratara noanga i le ni a
afi. Ai o te ilua o a tae au umaloa. Ia anu loa le whae whaisina mālolonga. O nā o loa le tae au. Ia whaawasinga loa le whaare video. Ia matu i nā tu loa i lunga o kako channel. Ai le i wha umaina. Fia avatu fo i se whaafetai te le lava le wha. Mo o tō uma whai. O na whaasoa mai o tō langona ma o tō mawhauwhaunga fwoi. E winga i mata upu. Sa au tala noa atu ai i le isi video lea wa umatu nei whaafetai te le lava. I e wa subscribe. Wa me ia ia i nunga le a wha inga o subscribe pa le whaafetai lava. Ia ai a whai lava olo e mai moa. Ai te le i subscribe. Ia, fiso soani ma supportifo. Ia le channel asineilo matua po ustina tau mawhai. Ia, whaafetai fo i mo e olo o like. Ia, ma share, ma komeni whaatai te le lava. Olo o tau mawhai lava o te tali atu i komeni a o tō umalava tai tō tasi. A whai e te silasilane o te le itali ia o lona winga. O se komeni ele i le wātu nei po o sau o lo o whai ala o video nei. Ia e umaloa o tō e alu fo isi aki. Ma o tau mawhai o te tali atu. O nā o te appreciatinga ma o whaafetai alo o tō lango. Ia, o le mea la le nā te whaapi atu ai whaafetai lava. Ia share aku kako video a tonu e le au ngā ia o tō uma ai e au ngā i se tō atasi po o se tō alua. E le mawhai foi o nā whaafia ina o tō uma, o tō wawhionga, o tō sunga. Ia, i tina mata mamatitua i mawhauwhaunga tō atasi o le wha. E tofu lava le tangata. Maona langona i mea ese o le ni o langa. Ia ai avea se whaasua se tasi. E mawhai ai o nā awao ai fo i seisi lava a tonu ele o vaenga o mo le video. Ai e iaisi na vaenga i au ngā mata ua. Ia o ani mea ele lei mata ua wha au ngā. A wafo ini mea e wale nofo ele o fitau ele whaafofonga. Ia tia ai atu i no ule aina. Ia o se whaasua le nā whaafetai tele. Ia manuia, ia vaenga o tutoe, o manai tu la o tutoe, o le whaamanatuina o le mali o Jesu Keriso. Tātou alu lofa ia teia, whaia ni a tātou ngaruinga le. Ia, whātou whātua i le whaile ni tu la le aso, tō whāsoi fua.